Kaunti ya Isiolo ni kumwe gwa kuria gukoragwo na nduriri cia uriithia mahiu aria maikaraga magithamathamaga niguo gwethera mahiu mao irio. Unduire uyu ni undu uratuma ciana gutiga cukuru na riu aciari marorio metikire gutiga gucoka guthama na ciana. Sasa mkihama na wanafunzi itakuaje? Watasoma aje? Sitakuwa ngumu sana. So badala unahama na huyo mtoto mwache hapa boarding asome. Ona uhoro wa airitu kuhikithio kia hinya no uracangira hari gutiga mathomo, maabitha augite makihinyiririo kuhurana na ciiko ta ici na kungikinya muiritu ni ohanda undu uyu ndugatuike mwisho wake no atigirirwo ni acoka cukuru. Si ameshaza. Sasa kuna aibu gani nyingine? Mrudishe shule asome ndio aweze kujisaidia in future, sawa sawa. Mubango wa thirikari ni ati murutwo wothe waingira cukuru athome nginyagia secondary na thutha ucio heo mweke wa guthie college kana university. Serikali iko na TVETs, kuna mali nyingi mtu anaanza kusoma. Tafadhali ingia kwa hiyo website ya KUPS, hakikisha umepata admission ya hizo institutions. Nduriri ici cia riithi itikoretwo igikirira uhoro wa githomo na muno kia mwana wa muiritu ni undu wa unduire undu uria thirikari ikoretwo ikihurana naguo na njira nene amu ni kihoto kia mwana o wothe guthoma. Ngiribotera Inooro TV ritondekwa ni Wangui wa Munini.